Paja Jovanović. Legat se sam piše, mi ga beležimo. Sećamo se i pamtimo. Poštovanje, divljenje, zahvalnost. Za vremena minula i ona koja dolaze. Zabeleženo za dnevne potrebe i potrebe da se zabeleženo pamti. Znači, posle drugog pet odjeljenja radi reportažu o poznatim ličnostima vrsta. Naša draga prašnika je bila ljubazna da mučiti neke informacije o Paji Jovanoviću. Poznati sličar Paja Jovanović, rođen u Vršcu, živa dugo, do 57. 98 godina života. Vrlo podan u svom stvaralaštvu, izuzetan umetnik koji je pripadao akademskom realizmu. Školovao se u Beču na Akademiji lepih umetnosti, a već kao talentovan učenik sa 17 godina upisao je akademiju, iako nije imao završenu srednju školu. Ali samo je završio taj poslednji razred srednje škole i kasnije upisao i akademiju. Školovao se kod poznatih umetnika i kao talentovan za 3 godine završio akademiju, iako je trajala 4, i dobio nagradu za čuvenu njegovu sliku Ranjeni Crnogorac. Dobio je stipendiju tadašnjeg kralja Austro-Ugarske Josipa. Svoje slike je za života dobro unovčio, pa je dobro živeo, bio je veliki hedonista. Putovao je puno po svetu, obilazio razne zemlje i naše balkanske, ali i boravio je u evropskim, zapadnoevropskim zemljama i po Severnoj Africi putovao i tamo je slikao predele i ljude upravo iz tih zemalja, znači bavio se više i etnološkim nekim istraživanjima i to sve prikazuje na svojim slikama. To je poseban ciklus njegovih slika. Paja Jovanović, veliki portretista, radio puno portreta, puno portreta sačuvanih i do danas, svuda po svetu i prodati, rasprodati portreti. 8 portreta je radio za Franju Josipa i taj austro-ugarski car je isključivo tražio da Paja Jovanović slika. Radio čuvene ličnosti iz porodice Karađorđevića, radio portrete svoje žene Muni i tako dalje. I veliki ciklus istorijskih kompozicija Paje Jovanovića, poznata su njegova dela, pre svega Seoba Srba, Takovski ustanak, Krunisanje cara Dušana, Ženidba cara Dušana i tako dalje. U Vršac je slavno i retko dolazio, ali je uradio i 2 čuvene kompozicije, 2 slike za Sabornu crkvu u Vršcu. Pre svega, prelepa je jedna slika koja prikazuje Svetu Angelinu i pretpostavlja se da je lik te Angeline radio po sećanju na svoju majku, na lik svoje majke. I oni ulaze. It's crying time again.